Hak yanlışın koyup otlarga yazmagan, Күпме асыл ерлерінен yazgan, Күпме асыл ерлерінен yazgan, Тик мұңынан тілінен yazmagan. Aşkın yollar bizde şulmay birleştirgen, Sevmegen ol bizde birikken, Tek yollar var, kısın tutlar, Okşamazlar, Kodulmaklar, Kongırmanlar, Kubli kalkan yerlarında.
Hürmetli ruhtaşlar, muhtaşlar. Добрый вечер, уважаемые гости города. Hürmetli dostlar, bana indi 3 gün boyu Kalabada şavlap gürlep Aşkadar tangları folklor bayramı bara. Халқыбыздың рухи хазинаны сақтауға арналған бұл байрам республикабыздың мәдени тұрмышына тағы да бір дидак кішкене. Башкортстан Республиканың премьер-министрі орынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Губайдулла улы Илешевті сәхнә бөткөренә сакырабыз. Башкортстандың ең зор һәм матур қалаларын бірігі Стәрлетамақта Ашқадар таңдары Республика Башқұрт фольклоры байрамының бірінші тапқыр өткәрілуі бек көрнеклі вақиға әлбетте. Башқұрт фольклоры ол халықтың бұрындан буынға тапшырыла келген оның тарихын, ой тілектерін шағриләштірген güzel музыкаль шағри хазина. Бұл мирас бек бұрынғы замандардан алып, халықтың рухи дүниясында төп орынды билеп тұрған һәм тілдән тілге, төбәктән төбәккә тапшырыла келген. Біз үмітләнәбез, ошы фестиваль біздің ең мөһим, ең югары фестиваль булыр дип киләсәктә. Чөнки фольклорга хәзер бөтә дөньяда махсус игътибар бирәләр. Фольклор, как, собственно говоря, в целом культура, национальная культура, это явление, которое с каждым годом приобретает вообще как в теоретическом плане, так и в практическом большое значение. Почему? Во-первых, сейчас во всем мире идут так называемые тенденции глобализации. И задача, особенно тех культур, которые являются культурами, скажем, по численности меньшими, чем те или иные, будем так говорить, глобальные культуры, сверхзадача следующая. Как в свете глобализации воспринять позитивный передовой опыт? От этого никуда не денешься. Самоизоляция сейчас невозможна. Идет взаимообогащение культур, народов, все общаются, но при этом сверхзадача – сохранить свой язык, свою культуру с учетом глобализации, потому что идут тенденции, и они общеизвестны, это не только у нас в стране, везде в мире ассимиляция. Поэтому проведение таких фестивалей, проведение фестивалей, которые способствовали развитию языка, культуры, фольклора и так далее, они действительно имеют самое большое значение. Күрсен районының Морадан балалар фольклор ансамблі.
Хәзер һеҙҙең алдығыҙҙа Стәрлетамак районының Миләш башҡорт фольклор ансамблесе шығады.
Бөрлөкен районының башкорт фольклор ансамблі Зөләрәм Снегирёва. Бик бұрыннан башқұрт елі көкер көрін қыздырға, яу менен ел білдірген тыныс тұрмышын бұлған елім көйдің қыздырға. Өткендерге ұш келген елсілерге иеліп, елге хабарда келген башқұрт елі Рәсейге 12 менен инген. Шул тарихи вакыйгага 4-7 ел тула, башқұрт елі шул байрамды билгелерге йыйына. Башқұрт елі шул байрамды билгелерге йыйына. Сәсәния Фәлия Арысланова, Хайбулла районы. Таштугай башкорт фольклор ансамблі. Илебезді яқлайып, телебезді хақлайып, еребезді хақмайып, бір-бірбезді қақмайып, әр сақу яу бұлайып, яманға юл қоймайып, яқшы іштер қылайық, кеше болып қалайық. Туған ердің былтырмыштың қадірдәрін білейік, ұжмақ көк бұлдың яның именлігін тілейік. Илья Арыслан исемендәге башкорт фольклор ансамблі Иске Урал, Көміртау қалағынан.
Кинья кымыды, Кырыктатау яшмәләре фольклор ансамбле, Әбьяли районы. Бұл кірмені инергені хаулап тұра әптері. Кинья кымыз бәдісіне келген білмей кетен бе? Нейге кымыз бәші, несін бұлдар әт алмай. Ағасы бүтіндеріне, бұя қымызы қайдар. Солай, әйе. Onun da var yamanı, avuz başı zıplayıp, kırın kara bultara, durya 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 da di, durya 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 da, durya 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 da di, durya 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 da. Sesen indi, dürttürdü bir dürttürdü. Öldürmene Fatiha bireyi, yırkıların yüzge yitin, kolunların minge yitin, kemedin küzge yitin, Allah Teala imenlik havlak verin. Amin. İsterli. Бугым тапмактары, Умырзая фольклор ансамбле, Бәдешле районы. Ulu maydan ütkərdi. Matur edib qarşı aldılar. Rəhmət indi isterli. Ulu bahağa layıqdır. Ispartaktın kəsləri. Кейін Бату, Дарман, Баймақ районы. Burada esip şel beylenen Yerau Folklor Ensemble, Yeğensura rayonu.
Сәлемәһе, бүтәгеҙҙең әйҙә кастағынан, бүтәгеҙҙә Сәлимәһенә килегеҙ. Ҡыҙҙар, алмағыҙ һеҙҙә Сәлимәһенә килегеҙ. Әйҙәгеҙ. Октябрьский қаласының һәм Кырмыскалы районының фольклор ансамбльдәре сығышы һай.
İtleyhimmi, hinin nisip, yurttan alıp ingen sahtarım. Kutlu itip nigit korul üstün, yıla udep nigit kalıvım. Ak hakaldar bilip üretkeni, mullalardın dua kılıvı. Kuttun dilep, ak behitler dilep, nigir duydar gürlep ütkenin. Ak hakallar ışığında bakın diyeyle. Gizle varıp patikaların abla. Maturun avşanan, yıla alıp dövün. Burada tırıs dolu hayır hayla. Kadın bir evliğinde işte başlayıp bir girdi. Başla! İşin başı iş kalır. Düşman başı kış kalır. Vurgenler kurep kaldım. Vurmegenler turup kaldım. Хайбулла районунун Кош жылы фольклор ансамблі.
фольклор ансамбле. Фольклор ансамбле Стерлибаш районы. Сәйет Кудашев, Мәләвез районы.
Костанай башкорт folklor ансамблі. Гафури районы. Aralarda kızdırayık, tüyeyik gelinlerde, bayramdan sitte kalmayın, kızlarda gelinlerde. Askın rayonunun folklor ansambli. Yeнгудей халық folklor ansambli. Sibay қалаһы. Dilin hüyet ilgigin, elle kırıp kalmagan, başkurt kızın tapmagan. 60 yigit avul hayın, bize alıp kız tapmagan. Bu izakıyı farklaygan, yavsılar kız tapmagan. Hay hay haligen, yavsı hale, hır digen.
Ауылғазы районының Еен фольклор ансамблі. Bakın tülerden, tenkelerde hibeye.
Kırktıdav yeşmeleri folklor ansambli. Kilin alhan geze bir geze mayıtı sula. Kilin alhan geze bir geze mayıtı sula. Geze bir alhan kilin gezenen de sula. Geze bir alhan kilin gezenen de sula. Kulumdağı bağdağındır isimleri alemi. Kulumdağı bağdağındır isimleri alemi. Yuvasağı seykürüne kerdi kuşkan elleni. Yuvasağı seykürüne kerdi kuşkan elleni. Bir kalkan ikin seni kıttakan. Bir kodağı yutakan ikin seni kıttakan. Ağırı kartı bulan korun diskende yatkan. Ağırı kartı bulan korun diskende yatkan. Kodalar, kodalar, kodasalar. Raliye Ayupova, Davlakan rayoni Bashqurt folklor ansambli. Dim boyuna düşüp sul yesğav Vaşağı isvi menen dondar sıkmayı tatı ve yaşav menen sul sığav tatı ve yaşav menen sul dana sığav balkanına tavzın üzeninde ve yeyrep yata külden bid yeyrep yata külden bid vasılahu izgelikler kılıp dantaratav iriye gitkeyin derdine vasılahu iriye gitkeyin derdine vasılahu Dil kadrini bilmegen, yer kadrini bilmegen, dil kadrini bilmegen, bala kadrini bilmegen, eseler kırıp kalgan, onun da yılmaktaşım. Bala da kalmagan, balime de kalmagan. Kızım, erkeden tügel, ungan, kılıvın hayvan. Kızım, bir gehen tügel, bir buların hayvan. Bize buların hayvan, ata sehin abayla, kinim kaldı komandı, davamların abayla. Bala tabarın hayla, bala hımağın tügi, bala kararın hayla.
Абырсат фольклор ансамблі Мәсетлі районы. Фольклор ансамблі Савашливой. Әкті көйлап икән, балалары туу икән, бишекері бар икән, яшьтәр уны көйдәйді, матур ise, елмайып, балаларын тамаклап, бишек күйін такмаклап, улар аман яшәйді, яшәулауа келәді.
Іргәһенә бысақ һалайыҡ. Еңбәриләр ҡағылмаһын. Аллаһы бар, нәбие бар, айһыҙлы бер ҡыҙы бар, йылтыр-йылтыр күҙе бар. Хуш икән, айһыҙлы түгел икән. Аллаһы бар, ҡыҙы бар, барҙың наҙы бар, ҡыҙы барҙың наҙы бар да, баса кире дуны бар. Фу, наҙы юҡ, күп дейерлек ере юҡ. Kanıma yetişenler arasında alıp ay ilkensiniz. Ben Balakayım, bağırma. Balakayım, bağırma. Kızlar bilmeyin. Balağa parmakız. Uy seni. Kız ötmeden seni. Ulaşmağız, bulaşmağız. Balağa yaptık Затташ халық фольклор ансамблі Федоров крайына. Құмарты халық фольклор ансамблі Стәрлетамақ қалаһы. Yumğaktın sırın tüyle birey, yumğaktın sırın tüyle birey. Bak, yürü. Böyle yumak kaya. Hop.
tarihten bilmegen üstü kalıp buluruz. Tarihten bilmegen üstü kalıp buluruz. Tarihten bilmegen üstü kalıp buluruz. Borun bir yigit yaşagan ular gibi alıp kaçkan hemmenin kendikin barın gibi. Ayağı bilmek yüreği, kodulmak yüreği, akıl bilmek yüreği, hayal var iki. Ayı hurehilevdin, bilgen yigittin misin, durmadı tigen misin, şavlattan durmaz mısın? Bir gün attan uğrayan, akış giyip düşkendey, ayağına ürkendey, yaşların ürkendey. Akış hılavuz bulak, zilva boyların olur, yerbegen yaşka koyup, heykeli op yalvarır. Yegit mine uliterme, orıdındı götürme, batır kule parhile, yargılıp kuşlarına. Ballıkavudun kaşığı, Olloyunga baş bulan, Durmadı balalları, durmadı batırları. Boğun bataralgan, tarihulay başlandan, Boğun bataralgan, tarihulay başlandan, Boğun bataralgan, tarihulay başlandan. Ay Әттелге
benim Hasan'dan dürüşünüzdeyim. Buna bağlar, o şekilde kılığını batırırım. Dehşetliği kartır. Yerine yürüye bu. Şan gelsin. Bilmem kılın. Kurtulama ne İyi gidelim bu. Ya bir kılın. Borsa dilekler kabul bugün. İşlerge eldir duran. Kulağının dışına, akıllığa hudeyten yüreğinin isine. Yumpak kalay durayga, onu yavapta bulgan, min de yavapta. Yaktı kuyaş, yaktı fen, birebette bir vakıttan alma. Oh,
Ағайдық, құрметті достар, бәйгілі, бірінші, екінші, үшінші орындарға лайық болушыларды тәбрикләр минуттарына килеп җитте. Бәйгечләрде билдәләп үтерсен сәхнәбез турына Сөләйманов Әхмәт Мөхәммәдгали улын сакырабыз. Рәхим итегез. Бәйгелі, үшінші орында яулаусы ансамбль Қабырсақ Башқұрт халық фольклор ансамблі. Мәсетлі Шулай ук үшінші орында Юйын Башқұрт халық фольклор ансамблі Ауырғазы районы. Һәм Өлкәләү Башқұрт халық фольклор ансамблі Біриян районы. Үшінші орын. Икенче орында билдәләр өчен сәхнәбез турына Кабагышев Айрат Минәхмәт улын сакырабыз. Рәхим итегез. Икенче орынға үз ансамбль лайық булды. Беренчеһе Кыргызстан мәрмәрләре Башқұрт халық фольклор ансамблі Әбйәлил районы. Дарман Башқұрт фольклор ансамблі Баймак районы. Икенче орында яулаусы Кош юлы Башқұрт халық фольклор ансамблі Қайбулла районы. Бірінші орынды билдәләп китерсен сәхнәбез турына Султан Гәрәева Розалия Әсфәндияр кызын сакырабыз. Рәхим итегез. Бірінші орында шулай ук ике ансамбль яуланы. Ерау Башқұрт халық фольклор ансамблі Ниятсура районы. Афарин Ниятсуралар. Ян Гудей Башқұрт халық фольклор ансамблі Сибай қаласы. Бірінші орын. Афарин. Илле тулған, Рәсәйгә қушылған дәуірге тип, 175 тулған, Ақмолабыз туған дәуірге тип, Башқұрт илен киған, шуғармап істәрле йыйымға тип, бар Башқұртстан йыйылып, 4 күн бойы байрам итті, 4 күн бойы хайран итті, бар халықты, бар илде, бар ғаламды хаттаки. Розалия Султан Гәрәева. Еңеүчеләрнең
Стәрлетамак дәүләт филармония коллективы котлай. Яша туган телебез. Башкортостан илебез, мәңгешинә тиребез, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Башкортостан кебек гүзәл, ил буйлар табыла. Шул фикремдә моңлы бигә, айда кемдер ягында. Йөрәгемә шифалылы, сәйе сәмре ултырып, башкорт халын каба-каба, туктаганда Башкортостан илебез, мәңгешинә тиребез, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Башкортостан илебез, мәңгешинә тиребез, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Башкортостан илебез, мәңгешинә тиребез, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Башкортостан илебез, мәңгешинә тиребез, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Башкорт йөре дамга-дамган, Үстемезге батлы балы, қымыды бұдан менен. Әлі туғаным мен, Башқұртстан елінде, тыңлап яшайын құрайды, үйлешем өтпелімнен. Башқұртстан елібіз, мәңгешинә тиребіз, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Башқұртстан елібіз, мәңгешинә тиребез, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Ей құрайы, құрайыла, күң етәрді яуата, құрай мұны менен берге, таңата құяш бата. Шипайсын қымыдесі, сәйлеп алын қабалын, түбір-түбір бейли-бейли, еңгесімен алалын. Башқұртстан елебіз, мәңгешинә тиребіз, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Башқұртстан елебіз, мәңгешинә тиребіз, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Башқұртстан елебіз, мәңгешинә тиребіз, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Башқұртстан елебіз, мәңгешинә тиребіз, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Башқұртстан елебіз, мәңгешинә тиребез, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Башқұртстан елебіз, мәңгешинә тиребез, билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Билбетмә һәйбетмә, яшән туган телебез. Хөрмәтле тугандар, Шкалар таңдары беренче республика башкорт фольклоры байрамын йомгаклау һәм байрамда иң зур баһага гран-прига лайыклы булусы еңеүчене котларысын Башкортстан Республиканың премьер-министр урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Губайдулла улы Илешевте һәм Стәрлетамак кала хакимият башлыгы Спартак Гали улы Әхмәтовты сәхнә түренә сакырабыз. Гран-при Стәрлетамак калаһы Кумарткы башкорт халык фольклор ансамбле.
Хөрмәтле достар, бөтәгезне лә махсус рәвештә хәзер без ул турында әйтә алабыз инде. Мин хөкүмәт исеменнән безнең лауреатларны котлаем. Өметләнәм, артабан улар даими рәвештә халыкка шулай итеп актив рәвештә хезмәт итерләр. Зур рәхмәт һезгә. Мин уйлайм, без озакламай тагы бөтәбез лә бунда безнең көмеш матур Стәрлетамак калаһында йыелырбыз. Бөтәгезгә лә рәхмәт. Һаулык, иҗади уңышлар. Рәхмәт. Уважаемый Илдус Губайдулович, уважаемые участники и гости первого республиканского праздника башкирского фольклора. Вот и завершается наш первый большой праздник башкирского фольклора, праздник народной культуры, многовековых традиций, танца, музыки, сценического искусства и искреннего общения. От имени администрации города поздравляю вас с его успешным завершением. Хочу поблагодарить руководство республики, Министерство культуры и национальной политики за оказанное доверие Стерлитамаку в подготовке и проведении данного мероприятия. Для горожан это почетно и очень ответственно. Нам приятно, что наш город собрал лучших из лучших мастеров башкирского фольклора. К нам приехало свыше 800 гостей, а если точно, более 850. 36 творческих коллективов. Возраст участников конкурса был от 4 лет до 85. Нам отрадно вдвойне, что в этом ярком, красочном празднике принял участие 221 ребенок, 7 детских коллективов. Вы стали не только настоящим украшением фестиваля, но и убедительным подтверждением того, что традиции фольклора всегда будут находить интерес у нашей молодежи. Со своей стороны мы старались организовать всем участникам достойный прием, создать благоприятные условия для работы и отдыха, ознакомить вас с нашим любимым городом. По вашим отзывам мы достигли своей цели. Большой объем работы выполнен организаторами праздника. В свою лепту внесли практически все предприятия, организации и учреждения города. Стерлитамак всегда славился своим гостеприимством, умением принимать гостей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших горожан, принявших участие в подготовке и проведении первого республиканского праздника башкирского фольклора Ошкадар Тандары. Сказать спасибо главам администрации городов и районов республики, которые откликнулись на наши просьбы и поддержали наш город. Неделя праздника оказалась чрезвычайно насыщенной, удивляет и заслуживает уважения выдержка и сила духа творческих коллективов, которые сумели мобилизоваться не на своих сценах, найти собственную интонацию и достойно представить свое творчество. Я глубоко убежден, что такие праздники, конечно, не должны обойти и канал «Россия», и Первый канал, да и многие другие каналы нашей необъятной России. Я думаю, что второй фестиваль обязательно при помощи Министерства культуры, правительства, нашего президента будет представлен более достойно. Глубоко убежден, что и в дальнейшем наш праздник будет не только развивать башкирский фольклор, но и интерес к этнографии, богатой и самобытной культуре всех народов нашей республики. Мы переживали за всех участников и, конечно, прежде всего за творческий коллектив Стерлитамака Комарты. Вот я с таким восхищением сидел в зале, смотрел на выступление всех вот сегодня, кто был на этой сцене. Это чудо, это прекрасно. Пока культура жива, республика будет жить. А самое главное, мы достигли своей цели. Участники праздника могли общаться, учиться друг у друга, узнали много нового и полезного на научно-практической конференции, на выставке башкирского народного творчества. Мы надеемся, что у каждого из вас
появились новые друзья на этом празднике. Дорогие друзья, в заключение хочу сказать огромное спасибо всем участникам и гостям праздника, организаторам первого республиканского праздника башкирского фольклора Ашкадар Тондары. От души желаю вам здоровья, новых творческих успехов, счастья и благополучия. Добро пожаловать в Стерлитамак в 2008 году. Спасибо. Вы, наверное, видели, что руководителю ансамбля «Камарты», помимо того, что подарил Ильдус Губайдулович, я вручил паспорт от видеодвойки с караоке. А потом я вот долго размышлял и, увидев, что они выступают прекрасно, помимо этого фестиваля, помимо этого праздника, мы еще в администрации города подумаем, чем еще их наградить. И обязательно это сделаем. Спасибо всем за то, что вы приняли участие в данном празднике. Пусть эти праздники будут больше в нашей республике. Мы заслужили это своим трудом. Республика наша прекрасна. Президент наш, уважаемый Муртаза Губайдулович, позволил провести этот праздник. Поэтому пока есть такие президенты, пока есть такое правительство, будет жить наш народ и будет процветать наша республика. Ижат байрамында катнашучыларга, тамашачыларга, килгән кунактарның барыгына ла улы рәхмәтебезне белдерәбез. Хуш бул, Ашкадар таңдары 2006, һаумы Ашкадар таңдары 2008. Рәхимидеген кунактар, Ашкадар таңдарына, башкорт билекебез кәйер, истәрле палаһына, истәрле палаһына. Ашкадар таңдары, улылыктың байрамы, шутлык кушы мәңге узган, канаттары талмагын. Ашкадар таңдары, улылыктың
higid, töklü ayağın menen rahim et.